Kaya mo ni Gloria, best friend mo, inton sumaron no alawas, manang Lisa. Best friend mo lang Ay nawaw, skakit di Best friend mo dahi di high school ka, saan ka di? Best friend ta idi, ngam saanan ita ko Kat no close kayo mo't iti dahi Gloria idi. Wen ngamin, naisuti ka duwaket na pintasa, kiti pa nagritnag. Ay, nako. Oray siya mo Kita man no, agkukuyog tayo atalo idi. Kasla iso ti alalay ta. Kuno launay day ta. Nagkutumpay si ka. Naimbaglakit din Tadapay ti mayat ang mga lakan kwa na. Kas babaunan ijay abroad iti kas jay alangana. Hay, naku nampay manang Lisa. Kasla di ng tupay ka ba ilang nagtrabaho? Anya manang tikat katawaan nyo ken ni bakla itay, Lisa, anak ka. Adayo kayo ng mangingga dito'y balay kat mangagko ti katawa yaw. Ni Gloria akalugaran tayo, nanang. Iso ti tapik mi itay. Ay, nawaw. An-anwan na kayo ayan ni Gloria. Ay, jak maawatan no apay nga aging gaita. Kat idadanas yun jay taaw. Wanda, umapal kayo laang kankwana. At dalaang nalagip ni kinibakla, nanang. Ay na, Lisa, nakaw. Baliwan nyo kumantikas na nga aramid yaw. Saan anasaya at nga idadanas yun ti padayo at tao. Aglalo pa ay kat gayam yumot ni Gloria. Ay nananang, uray no nagbalin agayam mi ididay di Gloria. Saan kami latang agka-level. Anya, day tatipod no nanang. Kitaan nyo man no agkukuyog kami at talo idi. Kat iso ti agropro pa nga alalay mi kin ni George. At dalimabas at tricycle bakla. Nairupaam ka din no asino tinaglogan. Medyo adayumit nga mi. Iso atsak malasin na sino. Amangan mat no ni Gloria day dyan. Ay nawaw. Imposible ni Gloria day dyan. Nagkutong ka nagnisit ni Gloria niya. Amangan no limok magmatang. Tayo tatisan tayo asigurado. Amangan no adumot tunti tinungtumar ng agas. Tapno laang aglow up. Oh, da kayo adwa. No awan tinasaya at ngay bagayaw. Agtanda kayo latan. Saan aday ta kumkumpurmi atao ti mapanyo imarmaritais. Ay nananang, di kay kumamat agsao iti kasta iti sangwanan ti gayem ko Awan lak mangag ko di Gloria, Gloria, Gloria. Gloria la akanayo na ti mangmangag kaw. Wanda, umapal kayo iti gayem yaw. Iso akasta kayaw. Lisa, agawid ako Mapan tulaan ni Jebalay ha? No saan ka busy? Ala, mapan ako Nakitam day, Lisa. Talagang awan modo ti bakla gayem mo. Hay, kamaudyanan na, nakaawid akmat lang ang tatang. Kumusta nga iti biyahe Malakaw? Narabyan ka pa yun na simbang bay? Okay lang matatang. Ay nawaw. Apay ka di? Dakil tinagbaliwa Malakaw. Ha? Siksi ka may time. San akas idi ang nagkuntong ka? Pimudaw ka pa yan Tanaanos ti amok ija abroad tatang. Ay naanak ko. Sigurado mas daw dagiti ka aruba inton makita da ka. Aglalo dagiti gagayim mo. Saan mat siguro tatang? Ay sigurado na itanak ko. Ay noong mumlaan. No kasano ti panang idadanas gaking ka dito. Ay nawaw. Ne, si kamat ti masalaw ko dito'y dalan na nasabet. Sa dino ti papanan nyo? Mapanak gumatang iti asukar, balasang kaw. Apay matakas sa ti panangkita yung ay kanyak na nasabet. Si kakadinday ta Gloria. Ni nanamat, katuan, siyak day to'y. Ay nawaw, talaga adakal tinagbaliwang basang. Day tansabot tinjay kunada glow up.
Siguro, nana. Ay na, sigurado ang mabigla ni Lisa no makita na ka. Jak ekspektar nakastatilang ang itang basang. Nasingpat nga minti amok ija abroad, nana. Sa anak ang ma-stress. Iso siguro ako na yung anak. Gloria? Wen, siyak da ito eh. Ay, kwa, tay. Oh, apay akas na tilangam ang nakakita kanyak bakla. Gloria, nagkalti ng paliwam. Nagluwam ka matang. Ay, Ha? ay, charin. Agyaman naklaunay bakla. Kastamot lang tinaibagan ni tatang. Uray ni nana sabet. Mano aglota nga titinumar mo. Ha? Sigurado asan lang aglota titinumar mo niya. Ay na kinapudno na sa anak anag tumar iti glota wino anyaman nga agas dita. Ha? Nangisit kan nakutungak laang ngamin idi takanayon ti trabaho mi iji bangkag. Oho, di mo ilipak, Gloria. Anya ti palagkunam kada kami. Ignorante. Ay nawaw, kunakman mo mapangkay tayo ni bakla, Gloria, anak ka. Nagawid kami tataga. Kinapudno na napanak iti ayanda. Jak in pagarup akas sigit diti ibaga na kanyak tatang. Ha? Anya ti imbaga na king kaya? Nagtumtumarak kano iti agas iso ang nag-glow up ak. Ay na, nukas tamad laan. Bayaamon ida. Kitno kalayon kakangamin nga idadanis na kita. Agdakan ni Jabroad, ngam sikalat ti tapik da kin Lisa. Jak maawatan no apay akas jay da kanyak tatang. Awan mo ti amo ka nagbasulak tapno idadanas dak. Ay, mawala ka. Mala, sa dabali. Saan mo kasapulan ti gaya makas kadakwada? Umapal dalahan siguro. Di da maaklaw. At itaw nga idadanis da, kat nag-glow up mo tin ita. Tin adda pa yung nasingpad nga amo na ija abroad. Ay, no anyaman dagiti naragpat ko ita kat nagrigatak mo tatang. Iso asaan da ko man nga apalan. Jak impagarup adagiti pay tattao nga inbilang ko kaspudpun no agagayam ko ti mangidadanas kanya. Wen, imay nga ron ija balay di kalman. Ay, piman met a Gloria. Kat, anya ngay tinapan na imbaga. Nagkumusta laang men, friend. Ay, ungayam. Pudno ka diti na ibaga ni nanang kanya. Nag-glow up kanumat din ni Gloria. Ay, wen. Pudno nga nag-glow up ni Gloria si ka. Siksin. Kat saan ang nangisit si ka. Ay, Ay, no, wow. Di mo ipakang umapal ka. saan na niya? Data glow up na laang, ti apala. Oras akmat, Itan niya kumaga pong umapala. Ay, ungayam. Awan ka diti inted na apasarabo para kan ka. Oray di na ko nigay ka. Ha? Sa anak na interesado, iti pasarabo nga iyawid na. Never!
Oh, anya ter aramidem dito'y balay, Gloria. Agpudno ka man kanyak, Lisa. Likliklikan na ka di. Ay nawaw, day talaan ka diti makagapon no apay nga imay ka dito'y balay. Ay, kuha. Jack ngamin maawatan no apay akasta kayo kanyak. Ay sus, nag-glow up ka lang. Kunamla no asino kamutin akasisingpetan no agsao ka. Ay, awan mo't amok adakos nga aramidak kada kayo ah. Ay na Gloria, huston, agsubli ka kit din iti abroad. Kaslaawan mo tinagkakaduaan tayo, iti kasta atrato yu kanyak. Gayam, pasarabok para kada kayo ka ni George. Itad mong tulangan ti para kinkwana, Jack na itad idi na minsan nga aldaw, tanapudot ti ulo na. Ay, saan mi akasapulan dagita pasarabo? Saan kami mat ngagbibising ka? Ay, si kabagayang Gloria Basan. Aywan na, imayak man taada pasarabok. Ay, Lisa, paunagambot ta bisita ba anak ka? Ay, nananang saanan. Awan matla ang tinapatag nga umay na iba. Nan anasaya ati kastang aramiden yu kini Gloria, ha? Ay, nawaw. Basol mi pa'y itananang. Apay, dakas ka diti agpili iti gayam itapanawan. Agpudno ka man kanyak, Lisa. Umapal kayo kadikin ni Gloria, iso akas ta titrato yu kenkwana. Ay, sana? Amom, Lisa, nakaw. Saan anasaya ati kasta? Dakas ti panangidadanes iti padam ataaw. Ay, basta. Maasarak launay iti panagrup-rupa na, nanang. Dakkel tinagbaliwan ni Gloria ita. Kat masiguradaw nga iso ti may sa makagapaw. No apay akas taunay tigurayo kenkwana. Anya? Imbe sa maragsakan kayo kadagiti naragpat na. Saan mo taapalan nyo pa'y kitday? Yahoo! Parang Lisa! Woo! Parang! Awan ni Lisa dito'y balay, bakla. Ha? Anda na patag ka na paran na. Kasta ka di? Anya nga oras di pa nagawit na nana? Diyak pa'y ba siguradaw? Aga magtugaw ka. Tagsarita taan alapat, George. Ha? May papanitan niya? May papan kini Gloria. Ay, nanana, pasensya kayon. Yung sa anak ngayon may ditoy, tapno pagsaritaan tayo lang, ti may papan iti dayta, Gloria. Talaga ka di akas tao na itigurayo kenkwana? Basta, mabwisit kami kinkwana. Adda ka di dakais, an aramidan na kada kayaw. Kwa? May salaeng ti kayat asawon dayta. Idadanes yun ni Gloria, ta umapal kayo kenkwana. Saan Oh, no saan gayam? Apay nga raw nga idadanes yun ti kayam yaw. Tsaka man amo kinanang mo, Lisa. Nagadulang ay bagpagana. Ang kasanungay no husto ni nanang bakla. Anya nga ruti kayat mo? Makigayam tamanan iti dayang Gloria. Anyan tulangin ti lang ata. Nagkukuyog tayo nga eh. Day tamat lang ti kunak bakla. Nag-glow up matin ni Gloria. Sigurado adatanto ti agrup-rupang alalay no agkukuyog tayo atalaw. Sa anak mo takas ta klase ti tao ah. Gloria? Itay pa amang mangag ko ti saritaan yo. Lipati mo na anya tinangag mo ha. Ngamin, saan aparakin ka tayo dyan? Pudno gayam ti atap ko alikliklikan dak. Awan ti kayat asawon tinangag mo. Saan asika ti Gloria adakdakamatin mi anya? Saan na bale? No didak kayat agayam, saan kun nga ipilit ti bagik kada kayo? Ay nawaw. Saan arumbang asangitam di kasta klase ti gayam Gloria anak ko? Kit no lalabas ti panagidadanas daking ka. Ay, awan mo ti amok ang nagbasulak tatang. Kas kanayon nga ibaga. Umapal dalaing ka, iso akastada.
Mabalin mat atulungak idang agabrod no kayat da, tatang. Ay, di mo sayagin ti oras mo iti kakasta klase ti tattawa na ka. Makaamiris tantaw. Enjoyim kagdi ti bakasyon mo dito Pilipinas. Tapanulang aldaw laang ay, agsubli ka manin iti abroad. Ay, uwan nga ro, tatang. No di ta kakayat akasarita, bay amida. Tinapatay, kit amom awan ti dakes nga aramidem kadakwada anak kau. Saan mo tin nga umay ijay balay day di ang Gloria, bakla? Iti ayan nyo nga eh. Ay nawaw, ura iten. Saan mo tin nga umay manang Lisa? Ang mga no nasaktanan iti inaramid na. Nga ta? Dakas dagiti naaramidan taken kwa na iti kalabas. Panagkunakit nasken abumawi taken kwa na. Nag-glow up tayo dyan, manang. Kaya't mo kadimit ti agrupropa nga alalay makukuyog tayo. Makamuditan ah. Makonsensya ak kami nun. Itakit di pa, makonsensya ka man. Sumurot kakit di kanya. Tamapanta iti ayanda. Kamali dagiti naaramidan ta. Iso arumbang laang adumawat ta iti pamakawan na. Nay, adda kayo mat, Lisa, George. Imay kami. Takayat mi ti dumawat iti pamakawan mo, Gloria. Gloria, pasensya kan kadagiti na isaw-sawang mikan ka. Talaga mo't nga min ang nag-glow up kan. Baliktad mo't ta. No, idikit sikat ti agrupropa nga alalay. No, kastang agukuyog tayo. Itakit, kasi laga kami mo't tan agrupropa nga alalay mo. Wen nga rod. Damag mikat na singpat ka no pa'y tibos mo ijay abroad. Wen, nasingpat dagiti bus ko ija abroad, iso sa anak una ma-stress iti trabaho. Ay na, sapay la kumaata mapakawan na kami, Gloria. Pudno siguro ti kanayon nga ibaga ni nanang. Nga umapal kami kan ka. Iso nagbalin kami adakas kan ka. Kinapudno na, idi pay laang anapakawan kayo. Nasakit tinakam ko iti panangidadanas yo kanyak. Ngam saan ko nga ugali ti mangimula iti sakit tinakam iti padak a tao. Ay na, thank you. Thank you. Ay, thank you, Lord. Hey, anak ko, pastigam na kita bisitan. Pagkapyam ida. Wen, tatang, umayan. Umunag kayo pa, ituloy tayo iji unag tegsasarita. Umay kayon. Nang Linda, itad mo ti 3 for 100 dagiti bestida alakom. Sana bali tasukin akman. Mala, agpili ka nga rudan. Ang di mo ibagbaga iti daduma at 3 for 100 lang ti binaydama. Nalawag ka day, sante. Ay nawaw, agyaman aklaunay manang Linda. Cash titad mo Saan mabalin ti utang tapno adda igatang kumanan iti ilako. Win ka di ka madanagan manang. Adda cash ko. Si kangarudan ti makaamong agpili. Ayaban nakto inton makapili ka. Adda labiit aramidak iti kusina. Ariglado manang, sana balay tasyak lang. Kasano ngayon dayta? Upat tinapilik nga 100 lang matikwarta. Ay amokon. Ibulsak to'y maysa. Sana bali ta na ingpis mo't. Santo na madlaw ni Manang Linda. Kumusta nga isante? Nakapili ka kadimot laang? Ay wan, nakapili akon manang. Mala, mudtoy nga rodon ta isupot ko. Pasensya ka no nabayaganak. Ado nga min tinaramid ko iti kusina. Ay okay lang Manang Linda. Nasaysayat mo't kit di at nakapili ak mo't nasayaat. Oh, at to'y tinapilik. At to'y matibayad ko. 100 pesos for 3 pieces. Tayin bagaking ka Di mo ibagbaga 100 pesos lang ti binaydam. Ang mga naumapal ti daduma customer ko. Ay no, win ka di Manang Linda. Relax ka lang. Ay nawaw. Anyag ay taimbulsa basanti anak ko. Siyempre, bado ay
Unay kan, insilupin mo ko mamat Tapno sanda panunutan na tinakaw mo. Shh! Tangiwat mo, nanang. Talaga saan ko binayadan da ito eh. Anya? Ay, binayadak mo da ito'y talo, nanang. Kasla free item kumatin di ka kararapid si kasante. Di ka kadimabayin na dagiti bado nga usaram ka nagapo iti takaw, Nanang, kas na ko nakitayan. May salang tisaan ko binayadan. Manulaang ngay mo, tikas tayo ili. 10 pesos lang, mat dayta. Anya! Sa dino ti papanam, Oliver? Mapanak itayan ni Manang Santi, Manang Linda. No sa anak ngagbidot, dagiti tools mo, tinakabaks nga imot mo. Yes! Agpa-home service ka no ni Manang Santi. Kasta ka day. Usto tapno adamot pagkwartaam. Ay, wan nga ron. Isupay nga igatang iti bagas. Pudno day tabakla. Naglalo pa'y kat nangingin at magatang ita. Ay, nagpatuloy akon. Sigurado nga guruuray ni Manang Santi iti balayda. Sige, agan-anad ka bakla. Sa akto agpamanicure, numalpas ko ti agdalos iti paraangan may. Ala, itiks naklat naman ng Linda, Asidag lang mo ti bala. Tao ko ni Santi di tadalan ni tay. Kuskus sila panakit din, Linda pa kayo. Nasakit lang tinakam na dayta babae, gudo. Ay nawaw. Ada ka diti saan nyo ang nagkinawatan? Diyak lang inted tilakok iti presyo akayat na. Kasta una yun ti panang kusilap na kanyak itay. Anya? Iso pa yun ti agdesisyon. Agasong nga itagatangan na kano iti 300 pesos tilakok abots.
Talagang abusado day siya customer. 500 ti presyo tila akong abot san ka de. Wen, iswa sa anak ngay manugot iti kayat na. Agrawam mutan. Di awanan ti sukim. Ura awan ti sukek no kas ni santimot laeng. Lugi negosyo no iso ti customer. Kas kuman ni baklay di kalman. Nagpa-home service ka no ni santikin kwa na. Idi ko, 50 pesos lang ka no ti binayadan na. Anya? Dayta ti pudno. Iso ano siya? Ban dayta santi dito store ko. Bang Rugita, saan kayon agumatgatang iti tersena ni Linda? Ay nawaw, iti ay niya agapaw, santi anak kaw. Di na among aywanan dagiti customer na nanang. Anya? Dayta ti pudno, isungain ton sumaruno, iti tersena ni Gracia ti paggatangan nyo. Ay, ambangan no, adala ang matsa nyo, nagkinaawatan anak ko. Ay nananang, nusyak ka talaga, saan akong agumatang iti tersena na? Never! Over my dead body, mata. Apay nga bindaya. Nakangin na tibot sa alako na nanang. Imbag kumamat no ikanak iti discount asuki nakbat. Ay nawaw, agnig negosyo ni Linda. Mawatam kumamat ano di na ita dagitila ko na iti presyo akayat mo. Nariga mo pima no isupay ti pakalugyan na. Sa di no man ti papanam, Oliver, mayat mo ti mo. Siguro, adda man ang kalugaran tayo ang nagpa-home service. Adda man ang Linda, ni Santi manen, ipakulor na kano ti buok na. Anya, kat no kurang ti inbayad na kin ka, hindi na palabas abulan. Ita, mapan ka manat. Una, apay kiti nasaan? Kasanungay no kurang man ang ti ibayad na. That's okay. Anya, awan na, malugi ka bakla. Hay! Watch and learn, manang Linda. Una yan ti kasta akatawan bakla. Kasla dadakos a plano ma. Sigurado ako rang tibayad na dayjay. Angam sa nabali. Siya kunti agad just para itibay. Manang Santi, singirin ka pa nga umuna. Ay nawaw, kulayang pa'y matati buok ko. Itad kung tumatlaang tibayad. Ay, payment first itan. Unay ka na bakla. Bayadak tumatlaang numalpas. Jakul kulay ti buok mo. Aging ka nga awan yawat mo abayad mo. Ay nawaw. Adto'y ti 250. Umanay mat siguro daytat. Nalakalaang matiag kulay iti buok. Mabit lang mat dayjay. Okay, nalaka ka kasarsarita. Ala, agtugaw ka ang tarugyan tan. Sigurado abagay ko bakla. Oy, nalpasan man ang Santi. Na-i-blower kung ti buok mo. Nag-date man? Pamagakas na Ala, iawat mo ti saraming bakla, takitaak no bagay kumatlaang. Masigurado ka magustuhan tinaramid ko, Ash gray ko naman. Ay nawaw, anya tinaramid mo iti buhok ko bakla. Apay ngay akagudwala ang tinakulayan. Saan matabalans? Ka? 250 lang mo ti binayadan? Iso akagudwa lang mo tinakulayan, Ay nawaw. Okay, go na ako, yes. At dapat ngamin sumaruno a customer ko, Inahon! Ay mabit lang bakla! Basol mo malaang no apay akagudwala ang tikinulayan ni bakla anak ko. Kitaan nyo mamat na ng tilangak. Nakababain ka nagiti karuba. Kasano no panunutan dang agbalak iti kastoy alangak. Ay nawaw. Anya nga ron nga iti maaramidan tayaw kakurang mga mintimbayan mau. Agsumbat day nga Oliver kanyak. Talaga nga i-post ko ti rupa na iti Facebook.
Kasano no i-post naman, dagiti pa ng luklukom kenkwana iday. Namin ano ang nagpa-home service ka kenkwana, ngam kurang mati bayad mo. Sika pa yun tiyag desisyon, no ba no ti ibayad mo, santi anak. Panagkunayo ka di, nasaya ti kasto nga inaramin na itibuok ko, nanang. No siyak lang. Husto, ngamin day talaang mati binayadam. Saan mo man ang libre na iti chemical nga us-usaran na anak ko? Ay na! Inton maminsan, agbayad ka gamin iti husto ah. Saan anasaya at ti agbalin ako ripo? Tagpapada tayo lang mamangmangan. Agpapada tayo nga agkasapulan iti kwarta. Lalabasang tanan na ruwen naging santing agsasarita iti paraangan day tay bakit. Kat, Kagudwala ang tibok ni Santi anak kulayan. anya? Isugayam anak kahod ni Santi iti namingsan anasabat ko di tadalan. Ah, day, tatiganaban na. Na, kasta pa'y lang mo tibagang bakit. Di ko na siguro kat saan ang mauman ni Oliver kenkwana. Kanayon namin abaratan na dagiti serbisyo ni Oliver. Kanayon akurang ti ibaybayad na. Anya nga ita? Ay, iso maagayam ah. Talaga pimalas. Si kaman mo't piman ti kanayon ang maluko kan malugi no di ka mauma. Wal mo ta. Barang isang ti pagnakman da ita Santi. Pudno ka di tinadamag ko, Oliver? Anya nadamag mo, Manang Linda. Kagudwa ka no lang tibuok ni Santi ti kinulayam. Pudno ka de? Ay nawaw, pudno. Kasano, 250 lang man ang tiinted na bayad na. Agyaman ta half ti kinulayak. Saan na nagungat? Abay kuma, kat intad ko mati serbisyo a binayadan na. Sigurado nga adumanan ti sauna dayjay. Ay, sana ka mabutang. Di orag sango kami di barangay hon. Namin ano na pinagbigyak, gaputa ka na yung nakmat nga rod akulitin. Umay pa yung jibala, hindi jak replyan. Ang dilat na makarik na. Talagang abusado. Mapanak iti ayan ni bakla, nanang. Kita manan asante. Di ka manan mapan ijay tapno makiapa. Ay nawaw, wan ka din, nanang. Mapan ko lang ipasimpati kinulayan na abok ko. Ay agbayad ka ngamin iti husto. Wanan, nanang. Isong arod ganin na yunak ti kwarta nga inalak. Tapno mai-full payment kon. Iti kasta, mayat ti serbisyo nga ipaay ni bakla. Kasta asan ti anak. Saan nasaya at ti sobra kinakuripot. Aglalo pa'y kat saan mat a basic needs ti agpakulay. Agpamanicure kas kada agpapedicure. Wananang, maawatan kayo. Basol ko amin. Inapusok ti kinaimbag ni bakla kanya. Kan uray ni Manang Linda. Anya ti masapol mo, Manang Santi? Umay ko kumay pasimpatoy buok ko akinulayang bakla. Mabalin mo't siguro na kumpleto mo. Tapno kumpleto mat ti bayad ko. Ay nawaw, itamampay. Pasensyakan no nagbalinak na abusado. Pasensyakan no kanayon ka abaratan. Ay, imbag man ta naka-Ameriskan, Manang Santi. Wen, bakla. Husto ni nanang. Rumbang lang agbayad ak iti husto. Ay, kadagkapita pa nga rod, Isimpakto ako layan ti buok mo, kalpasan ti pa nagkapita. Basta agbayad ka iti husto, Wen, promise. Agbayad ak iti husto. Tapno damat gunggunam, Ay, uray kan Manang Linda, Di ka kumagbalin ako ripot. Di mo kumamatan baratan tila ko na. Tamano lang matan ti patong na tila ko na, Wen, mapanak tumat iti ayan na inton madamdama. Oh,
Adto iti bayad ko bakla. Kumpleto day ta Ay, thank you. Awan ti rumbang nga pagyamanan bakla. Ngamin, rumbang lang agbayad ak iti husto. Ay na, kasta ka na yun. Sa anak ama uma amang papintas kada kayo, manang. Wala. Riban maten ti sumaruno nga iyorno nga. Okay, itiks naklata Wala. Si kalaang mat tinalaing a beautician dito'y lugar tayo kat. Agyamanak manang Santi. Agyamanak Tinagalam iti uken nga iniawid mo si Kaminda. Ay nawaw, intad dala ang day takanyak nanang. Regalo tigayem ko Ngimdi ibagbaga iti dadduma Sapay matlaw nga imported. Talaga nga imported day di nga uken. Iso apakan ninyo anaimbag nanang. Aguray ka. Saan ka di naibagam kanyak? Adi mo kaya tagtarakin iti asaw? Sa baliitan nanang. Dog lover da tao itahan nanang. Ay nawaw. Imported ko naman. Ay siguradwam lang ang maaywanam analaing day tanak kaw. Nakakaasimat no iyawid mo. Kadi mo malang masikasaw. Anya kay lakit din. Ayan nanang. Saan abali Tadda kayo no bilang laang. Anya? Naimbag abigat mo, manang Minda. Anya ti umay mo gatangen. Gumatangak man iti dog food para iti aso. Ay na wow. Kunak mano di mo kaya tagtarakan iti aso, manang. Sa bali itan bakla. Dog lover mat da tao itan. Mano akilo ti gatangem ngay. 2 kilo pa'y laang. Gumatangak tumanan no maibos. Ay, wan gayam. Sa dino ngay tinangalaam iti aso, manang Minda. Ginatang mo kadiwan, no? Win ko naklatan. Sana bale. Tadida mo't am-amo tigayim ko anang tad iti aso. Manang, okay ka lang ka di. Ay, uwan. Ginatang ko day nga aso. Nanginangarod si ka. Imported nga min. Ay na wow. Naimbag ka pa'y manang. Makagatang ka iti asong imported. Ay, kat siyempre, Ay, ikanak man pa'y gayam iti shampoo para iti aso. Pilyom tay mayat a shampoo ta sensitibo tinginginaan nga aso, bakla. Ni Mari Minda samad dyan nakita ngay may dito'y ayan mo bakla. Anya ngay ti may naginatang. Shampoo ken dog food, manang. Ay nawaw. An-anwan na ngay. Sigud mat nga awan aso na, tadi na kano kaya, tiagtarakan. Sa bali ka nun itamana. No kasta, gimatang gayam iti aso. Wen, manang kurason. Impalastog ng tupay, alangin na kano ti pinanggatang na iti aso na. Ay, una yan. Agraman day ta, ipalastog na. Amo mo da tao, manang kurason. Masapol nga iso ti kanayon abida. Self-proclaim dog lover. Awan pa, di makabulan na nagtarakin iti aso. Ng dog lover.
Ay, Apay, dagiti aso namin da anak kaw. kasla agsak-sakit damot amin nanang. Ay, nawaw. Gagangay na ta street dogs dagijay. Nagtarakan pa'y laang iti aso no kastamot lang. Si kakit di mo't anak kaw. Ay nananang, di na laang amin kabailan ti gumatang itimported nga asaw. Ay, nawaw. Tapno ibagakken ka, minda anak kaw. Ni Corazon na kalugaran tayo ti mako na a dog lover. Ngamain, saan nga agpilpile iti aywanan na. Anyat kaya't yung asawan nanang sa anak adog lover. Ti pudno a dog lover, saan nga agpilpile iti taraknen na tapno laeng adda ti may pasikat na. Mariminda ti lumabas bakla. Kita man day ta babae. Intugot naman yung timportig nga aso na. Sigurado, ama pa naman ipasikat, manang. Si kakit di mat bakla. Ipasikat na. Sabay dadailan na kakalagiti kalugaran tayo. Ha? Di mo kanu kabailan ti gumatang itimported nga aso. Iso adag iti street dogs kanulaeng ti iyaw awid mo. Anya? Hay nako. Ammo pa'y ken manang minda. Di na siguro ammo adakkel mo ti gastos mo para kadagita nga street dogs manang Corazon. Ay nawaw. Naglukon day tamari minda. Isumat lagay ang makasjet ti panangkitan na kanya kay di na minsan nga aldaw. Nay, si kamat ti masalaw ko iti dalan, Mariminda. Sa dino ti papanan nyo iti asom. Di talaang, pare Lucas. Mapan ko man ipasyar to'y imported nga asaw. Ha? Gusto tinangag mo, pare Lucas. Imported to'y asaw. Saan akas kadagiti aso ni Mari Corazon nga agsaksaki. Street dogs ngamin nagijay, Mare. Una, street dogs dagiti aso na. Ngamin, di nakabailan ti gumatang itimportay. Kas jay ayamat ti dog lover. Di na mo tagpili iti aso. Sana kasta, Mare. Kaya't lang ti asawak ti makatulong. Iso nga imbes sa gumatang itimpurted. Dagiti latan street dogs ti pinili na nga iwanan. Oho! Amo kung dagita a klase ti panagrasrasaon, pare Lucas. Ha? Ay, nawaw. Nasabat ko ni Mariminda, di ta dalan ni tay, Corazon bakit? Kat, anya man ang timba nga dadya a babae kan ka, Lucas Lakay. Anya ko mapay nga eh. Impasikat na at imported nga aso na. Ay nawaw. Nagtarakan iti aso, tapno lang adda ipasikat na. Kaslakas ta na. Uyawin na pa'y nga ro dagiti asom. Kan saan ka kano a dog lover? Ay nawaw. Self-proclaimed dog lover mat day ta Mariminda. Kasta ayamat tipod na a dog lover. Agpilpili iti taraknen na. Ang baybay am latan bakit? Di mo latan ikan kanaw. Mapunuanak lang talaga makangag day ta babae kanya. Relax ka kanilang bakit? Ituloy mo kit nga aywanan lagi nga street dogs. Noon niya man ti ibagbaga ni Mariminda may papankan ka. Baybay am latan. Tak lang no makiapa ka kinkuana. Ang minda, Agyaman bakla. Manang, mabit man laeng. Ada ka di bagang bakla. Pudno ka titiin danon da kanya. Nga imarmaritis mo kanon ni manang Corazon. Asino mat tinakadamagam iti day ka? Napan mo kano inchis-chismis nga aspin ang masakit iti aso ni manang Corazon. Ay nawaw, saan aya apod no? Unay kan manang minda. Kasano mo amin, saan nga amo ni Mari Corazon ti agpili iti asaw? Iso adi na maipasyal dagiti aso na, tamabain ka dagiti kaaruba. Saan nga min nga imported kat dagiti aso na?
Nasyaklaang, ay, ha, jak kayat tikas diyang aso. Kunak man dog lover ka manang minda. Katuan man, di mo aya makita nga inal daw adigdigusat ti aso, kat ipaspasyar ko pa'y. Anda yamot dog lover anapilit ti Brit ti aso. Kasla di mo met amo ti tangtang aba manang minda. Si kalaang man ti self-proclaimed dog lover akas ka ti bagbagana. Talaga gayam nga saan nga agsardeng day ta Mari Minda. Ay nako, anya man ang tinapasamak, bakit? Kasangsangpet mula nga napudutan ti ulo. Ay, makapasuron day dyan nga ugalian day dyan tao. At ka di manandakes anay sawang wano na aramid na. Napanakanuin marmarites, masakit dagiti asok. Kanjak kano kabailan ti gumatang iti imported. Ay na, talaga ang makaraman day ta babae kanyak kunak ne. Di na lang amin amo no mano ti magasgastos mo para iti agas dagita nga street dogs. Mabit man lang. Ipakitak kan ko na amin a resibo dagiti ginastos ko. Di la agbain mat day tatao. Irwan mo dagiti resibo ti agas ngayon pagatang ko kan kalakay. Agraman resibo dagiti vitamins kan dog food. Ay nako, Agawam kit di. Ta iparupak man kan ko na akabailak nga aggastos para kadagiti asok. Makapauman day ta aminda. Oh, anya ter aramidam dito'y balay, Mari Corazon. Talaga ka di naksardingan, Mari Minda. Naganon apa ng dadail mo kanya. Ay nawaw, relax ka kadilaan, Maray. Bayam, no aganak to'y imported nga asaw. Ikan kantong tapno adamot imported nga asaw. Amok ngamin, adi mo kabailan ti gumatang. Iso nga ano samlatan dagita aso asaan nga imported. Sa anak anapili no may papan kadagiti aso, Mari Minda. Kantap no ibagakken ka, dakkel matan ti gastos ko kadagiti street dogs nga inyawid ko. No di ka mamate, Ala, adtoy dagiti resibo. Awatem tapno maamwam no mano ti gastos ko. Ha? Awatem tapno makitam. Tapno saan akong kumpurmi ti mapan mo ichis-chismis. Aywan gayam. Kurang pa'y dagita resibo. Naibasurak nga minan dagiti daduma. Nagpuskul mo tanday ka, papay. Ala, basaan dagita. Kitaam no mano ti gastos ko. Di nakasta-kastaan Tatalaga ang makaraman ka kanyak no di mo pa'y labaliwan day nga ugalim. Ha? Amok asan apod no aginatang mo ti imported nga aso, Mare. Indonate dalaang kanumat gayam ken ka. Ha? Nay, sa dino nga'y tinangalam ka na dito'y arisibo minda anak ko. Nagngingi na nga agas ken vitamins. Resibo ni Mari Corazon dagita nanang. Ay nawaw, anya tararami rin dagito'y arisibo dito'y balay. Ay kat ipalastog manin ani Mari Corazon. Adakkel ti gastos na kadagiti street dogs at arakon na. Naglukon. Ay, si kantumal nga anak ko. Tila mapan mo ichismismis. Nanang. No siyak si ka. Agsardeng ka nga binan, anak ko. Sana nasaya ati kasta. Amom ka day, a self-proclaimed dog lover ti awag dagiti daduma akalugaran tayo ken ka. Anya? Self-proclaimed dog lover? Tinangag ko itay, kat self-proclaimed dog lover ka kanaw. Sana pod no a dog lover ka nga main. Napili ka launa iti asaw. Tipod no a dog lover, katkas ka ni Corazon. Nga main, uray anya a klaseng ti asaw, ay wanan na lata. Sana masapul nga imported ti breed na. Kan kang runaan ti amin, dakkel ti may tultulong na kadagiti makuna nga street dogs. Imay ka man iti balay, Mari Minda. Anyat masapul mo? Pare Lucas, adda ka din ni Mari Corazon.
Oy, madamang isagsagana na ti ka rin nagiti aso mi. Apay ka de. Adala ko man napatag nga ibagakin ko na, pare. Ala, umunod ka nga ron. Tagsarita kayon to. Saanan? Urayat laangan dito ruwar. Umunod ka kindi. Tagkapi ka pa mare. Ne, si Kamat Gaya, Mariminda. Anya ti masapul mo. Sumrag ka pa ya. Oh, nangan mo na dyan mare. Sumrag ka kano kung nani kumare. Pasensya kan amari korason. Pasensya kan no inuy-uyaw ka. Ay, nawaw. Itaman pa'y Mariminda. Ita, naawata ko no apay as self-proclaimed dog lover ti awag dagiti kalugaran tayo kanya. Kat ita, kayat ko ti bumawi. Diyak kayat ti maawagan as self-proclaimed dog lover anya. Nasaya at matngarod no kasta Mariminda. Saan matadakas ti agtarakin iti imported nga aso? Tidakas lang ngamin kat no napili ka. Tima ko na dog lover kat tay tao nga saan nga agpilpili iti aso ataraknan na tapno laeng adda may pasikat na. Isurunak man nga rod maray. Tarugyak man matagtarakan iti aso akas kadagiti tarakan mo. Jakon kayat ti mabagaan as self-proclaimed dog lover anya. Saan nga imported dagiti asok, mare? Street dogs laeng dagita. Amok mare. Kat okay lang kanya. Tapno addaman matikadwa ti imported nga. Kapila, Francis? Wala man ang grasya. Sa dino ti papanam, tay tulod ka. Ay, nawaw. Nakitam lang nga rudan ang nagpailiak ita. Sa ludsudong pailaan no sa dino ti papanak. Siyempre, agawid ako na. Lumukan ka nga rudan manang. Tapos siya akong kimangitulod kan ka iti papanam. Ay, nawaw. Rumwar ka pa'y matatatulungan na amang bagkat kadagidigin at gatang ko. Ah? Ay. Na yan. Nakabubuntog mat nga rod. Oo, sige. Tulungan ka naman ang grasya.